Ginoyalam kaseng bhalang Neutrep Integrated Territorial Organization hito haka apu pratarik risau kilalet bo dakajing ujor dakajing tho ashaka office superintendent of police East Khasi Hills halor kajing priang kawe ka social media Instagram hakaba kawe ka samla Neutrep kaba khot kerteng yalade Anisha kabadan ha Bengaluru kalapen mi ya kador ki jongka hakaba kalapen don kam deki kitin klam akor chapang kajat benri Neutrep ya ki pulit kajela bad ikiseng bhalang kentup ya ka KSU Kinong yalam joka hitu kila karpat ki bor pulit ke distrik ban tokit yakini ki jingkran jong ka samla katkum ki kendon an ki ba te lakam ya ki jing pendon kam bakla ya ki social media uba balaji jerwa general secretary hitu Shillong City ulaya thu bakaseng kamban se ban ujor daka ejahar cheki bor pulit ban te lakam ya kum kini ki jing pen priang ya ki khubor penja buram ya ka kunhun jat penriu Ini mentah sini nak liang jangka itu, mah Neutrep Integrated Territorial Organization mentah sini lawan ni apa SP office, ban bu ikan ni ka FIR persya ikan ni ka brio ka Anisha mah ka baju kat ni kepada ni ikan ni ka Instagram account bala sampai yang di video tu ka ni arti lain kali sini bala along ka bala akran ni kentin kiba kta ya kajat benreu berokhat hi mah ndai tang ya WR ne ndai lakta lakren to met berti berokhat hi breu khamtam gi khasi jongi ki kena samla khasi jongi lakren siapa polat pe nang ta pat kalale ki kam ki ba kta mah ki ba lai shir khai ba kalian jongi lai kumengi ba ya pe ini kita ki mental health public health ni ni compare ka bakal apa yang kata stage bakal along sociopath mah te kumta hi ngir wi kerpat i bahayeng bahasam jongani ka brio ba kidi ban simkhia ban yal wan yalam no ya ka sini siyeng sesam ban ai ka jinseneng ban ai ban kra ban seneng ban kra ka khnang ba ban lait kini ki komle thar tha komle thamu jongka ma te kumta hi mata sini lawan hau SP office lawan kedu SP ru ban simkhia ka ni ka matter ma kepala awan hau social media bagi kerpat tu ia berokati para jaj para dok jini berokati ba fidei ban report no ikatuka account jong tu ka breu khnang ba na leng jong ka meta ru jong ka Instagram no Facebook ru kinyo no ban block no ikatuka account nomor balai katu kalong bethat ikajaj ban re that ikajing long khasi jongi ba rokati ni berokati ni tep himlong re kumta khasi jongi kena samla jongi himlong kumta himlong bakaran tu ka breu dia kata hi kermen ba nani shkhmat ru ba USP ru unchim khia kan ni jing wan pu ujor ni ban jing wan pu ujor jingi bat kerkom keren jong ka yaki pulet nadu ki kena ya kena seng nak ma kena seng bhalang ni nadu KSU nadu ki SP nadu pulet nadu seng bhalang ni ilong kemi ru kala keren di kentien ki bapo ma ki tensi tensang kura kada ong baik ki KSU bib entah apa tu ki kem yang kulit bib mah tindak pek ki video jong karu fly i dia kumta hi ni ngawan ni bagi keren ka pasya ki bahayeng bahasam jong ka ba video ban bisa ba pen ilti ya la jong ka kun khti hayeng sama ban like ni jing syak keren ba jing syak kan tho haka imlang salah pro kat kum dapat di batik ni di jingtip te kidang kasa sepo Bangalore mah pada di Bangalore mentah sepo Karnataka meno kata video ka bakren mentah kladan ni mentah ars ngilai sini tega video ru ngila ai hi sepo ka copy jong tu ka video ngila ai open drive hi sepo USB ya gitu barokat tip to ka bro ka snong na snong try jong to ka snong try ki ong bedi na po west tang bana west pat na 8 ting industry ha mai kata nagliang SP pat ka nakaliang ka SP tu laong ba unpej lamar ba kanir kalakta ha mo ya ka imlang salang profit ti nakaliang jungki ru kin sapet kin sa someone hi ya kan ni gabriel ban wan someone jenis po Shillong ma kan hap wan hi sini